Naverenge nkwakanira ku Mukhotso files comedy uli pie keho wikoma musam changes urekuriwe namoli steady ariga nengubolele ndi ramba kama pesa ko vani nako ndiholo metsi ukare yeso musani ramba kama pesa ko vani nako ihalosile ramahuba basa boss huba boss shinyuma shanula shatokoda shanga chilakala bukufu shitotope shinonope erenga nengubolele ndi nomuchere mesulini naye unyana abana yahurwe kama pesa ne ukakutamba ubusakari azeni security man wona mwe azikari wo obana shamba boy wo ne uhura shine ndiho humenyesa we shababe we shibeke mwembitsani mwitsana kuboni come here kuja hapa bose yamala musaku bwengu itsano come leha tsambone chibwe omangu itsano shibeke ni buke kumalata basi nada bure nada Briana dia boss jama Simbusi tayari singo you're making noise sira na kureba hota weko kuba kwe hugate nawe sira ndikukana nawe ta singo hati huko na hugate keep quiet ibuanga fubuliwa nim I will sack you inabatimisa garaba langa atakire mwita mwasira mwali ndashese imbareba ndio fura hukara no mujamu niyo mujamu ombo ufutina ombalana na humeli bose na goma na wewe unashino hasia na mmeno naho bakuriya kama resita bose ngaratie musharo hulira na lehera yoma bambu ukana hungupa ngawalulumire ukana hungupa you want to fight me boss you want to fight me boss bino kama lesika akuli wewe ukana not keep quiet until I talk to you you go bino boss arindi hubareba nanu humwe kunyo mwembitsa nanu aruhire hugete yush Salama nyekona ndiba aruhire ko manyirori nanu ashamire hugete iyo wono shamire wewe wolinda hugete manyise wo mwene boss sepupo sesi sham na mumanya era wamanye khusinzira hubyendia what are you talking about pupu wo wamumanya ari utiye walolaho nzie nalolaho yo umusasake umurandafu Shimanyise wenga mbangu wamanyori isu tawaro yeso manyori watiye kuregula uta Tiye waro kono manyori kako hengure boss keguwe wewe ngoli hushama kundu manyoro hushama ta wamunya arishe na shitsi ya shikwami yehutsa kulolaho manyobo bata wega washamire manyoro washamire boss mbende kubira naba na pupu boss okay keep quiet boss shirebo boss pupu li hugeti ahufanari pupu isinamu kubona hugeti pupu musiro umumaliti ate nishindi ariko uri wayibororera ariko tsinjola bigamba shokasana shiro umundu ushambire hugeti wabofuwe nyuma washibeke boss we shibeke hengure boss shibeke nanu ashambire hugeti pupu uri hugeti umunere umukomero omwenari isenga waro yeso ninayo nanu umukomero barambi base bano nanu umukomero we shababe ganaro lele pupu hugeti anya atokesa nsari umundu wa mushamirani kama ni makali wenga nakulolelewe namara nalole ashibekeni nawe shababe mbonaga kama ni kakarambisiwire kubanga kashamba pupu hugeti ili ni hubewe washamire hugeti washamire hugeti natofira kumulimo kasoka ni hakamazima ndihutsa kuyamba asamo nguramisa but if you lie to me I'm going to lay you off right now boss when you are sharing boss I am asking one question, it is straight question, answer me with a straight answer. When you are sharing washamire bichehe bisabire kutiko kwa habi kuri hugeti kutiko kwa habi kwa kwebwerere busange njirashi mente mwinjirashi makwabwere ngara niyo kwese uwo makuri ko tsinjora musasire boss so ari right now ndiutsa usasire ari shibeke ngaro supervising kumulimo kuno cyane shababe atsambe ni kumukhono pupuri hugeti yamwambe ni kumukhono tsatsa mutume mushi right now just what if you don't go you lose the job toa mukana ko toa viatu twende uhuro ba twende kumulimo ni huru saoni kamakhono pupu wo ukana shini twende babalo mbabari murambe siringi mukonele ngoro busamwilo kwa baba